so mangu to the deputy speaker kalome tuna kan amendment bill putlo hi nie an soita kan khan ordinance lo pom to te ni wangin kan soiwak lo po kha a oma masabera chuan tipabial tu puke khamo zona district council kutang wangin dalo tia kha tun chuma mi hi chu kan create sual pal thei ania hei chu registration kami trade license silam kha ani chi alwa chu wang chuan in thil dang deuh ania na thok tu te thlawang ho na lam pangzo aven him na lam kha ania tuna mi big hemi the Mizoram Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service hemi tuna kan amendment ni lo amasa a principal act po khanin ADC exemption kha lawa trade license pek na lam kha ani chi alawa chu wang chuan hei chu thil dang dewani a chu wangin a khan pa da tela ni lawani panina chuan pu deputy speaker I also trivial to pe beril wa nei sangi zona kha a zona tila asoi hon asoi zawna khanin kami post act chungchang prevention of ngeni sexual harassment act chungchang kha engting apply ve theidan ngatinge kan ti ve lo ti lai kha amendment bill section som le panina e ya khan protection from sexual harassment ti akhada tel thawania chuwang chuan a khan pain gonga te tiang khanin kan zu bill tel ve ta chi alowani poni se kan leader of opposition te pi beril wan nei sang itele kan house leader te khanin thil thumun soyan nei chu chu dar kar bia in lo hi a thei ve to lom nei ti khania ku deputy speaker an ron sei chu kha lo mom le maya chan chu a chu ti rual chuan kan thei lo hual ania elaya min lo khal chu ni deu berdona kan buai pui me ka state level committee in minimum wages si les de secretary chair na hoya hian kal pui me ka nia chumin noya chuan heng hun panga in lo te tan hian pakhana chuan casual le master role employee te tin shops and establishment tu na kan soi mek heng noi in lo mek te public transport in lo mek te le building and other construction worker ho khata employee ho te le factory employee te tan dar kar bia in lo na hi hourly rate hi kan boi pui mek ani pu deputy speaker hei hi na kin loka chuan a man thein kan pe do na ti chuan kan house leader so yang che khanin dar kar bia ni chuan mi in zinga te na thokanga chuna college te kala thil danga tianga zanlama te thole theidan a thok tu te nen po in siam remin ke point mi mal point kalo ngai to ve photo thina entir dan le lai tur kan han ruai ta chomala ma chona thala tho viau maya chonhola ma chona lo chaw ta a da ni khat han ti ngot po kha adar kar khat chunga po khana tho kha ain thawe mem mai ni chuwang chuan daily worker ina ano tu zat hourly worker ina hourly ano thei zat ale monthly sumi pathuma an minimum wage chu he minimum wages act sang kha ko somli le pariat noi hian hourly daily monthly lobby a minimum kha fixed theina o ma chumi fixed tu chu state level committee in minimum wages ania chu chuan tu na hian man la meka pathian zara kan damanga tu na changa hun rei lo te hian pu deputy speaker kan pe mai po kan ring ani ti chuan kan leader of opposition pulal chhanna maral te ina a khemna dana soye kha a principal act azo khana ma amendment alo zok hian section somni le pakhat na khanin anilo a penalty hi section somni le palina oma punishment chungchang hi section somni le pangana oma kha a khemna chungchang ania tin tunge enforce ang tia kha a enforcement chungchang hi a labor inspector te ya section somni le pakhat na principal acta ai khanin kan man lai me ka khana oma chumin hnuai chon labor officer te hemi appointment of inspector te oma labor inspector ai chu a khemna lek ko tu chu anita ani poni se pu deputy speaker thil dang te po hi an soibel turika imbuat sai nuala ma ro chu kan budget session hi array de udona kan hatlanga kan ban mania mang tamaina employment state insurance chungchanga inzialu dante inziak lu te ham thatna te le
hemi konga Mizoram kan la har lo dan te hi soi turing karonin buat sai thui khop maya mai ro chu ka soi to lo mai anga ena kina e demand soi ni ate kan la soi tel the ni chon hemi nuaya Mizoram ina ham thanna kan la don lo dan te e dam no in thenga labor te tana lak the ani dan te a in ziak lu ta insured person kan na tlema wangin chu ESIC dam do in po kan na nei thei lowa e kan number tlem chungin minister kan zudila tum ni lai ka zudil to heti za thi in zialu phota ngai ti han kan tla zela especially in tunai kan deal me ka chu po chu nge kan an don ka helawa labor te hi India ram dan hianin alo hum halna sa maya Mizoram hian adan lam hi e kan zawaya mo purda tlang ani anga mo purtu de bertur po kan anga kan la har lo khop maya e chumi konga chon kan har athwa kan leader of opposition ina aron soilan zok labor te hum halna lamai main achor tu te ham thanna a tirwal khan ane lingzong kha ani tel thei tho kan en dana zirin an ha thoun chung are heta an lo atam het te kha an lo arni kha darkar riet chawa kha darkar sawma an pun kha chon an lo kha apung tura ngai taila hei tun laya an uar emi kan labor code thar te le lai labor chungchang kan ju soi ve na po an soi tamber pakhada chu gig worker kan ti platform worker kan ti hei Zomato ti ta Amazon ti te thilron delivery boy kan ti mai agenda rang reng delivery girl te pon ni theyanga chu heng ho hum halna hi tuna chuanin India ramina aboi puilian tak chu ania chan chu ma chuanin construction worker anoma tin sarkar na thok tu nom lea rail factory worker te noma tuma silo tu na thar ni si unorganized sector an ti ta inorganized silo mai ro chu chung ko tang tak ejon na ni si chu gig worker platform worker kan ti hin ni ta ni delivery boy delivery girl kan ti ang chi te heng ho hum hal na dan te alo ta zela keni po kan dan hi kan leader of opposition na asoyang le arot ang che khan kan ti chak zelanga e kan ti house tol tolanga na kina chuan Mizoram milin khulam dan zong khu pu deputy speaker keni hian kan bun tok lo ve dewa kulaya po ka soi ve chu union labor minister oma commissioner le secretary zong state tinami ten oma in sarkar lai pi official lian zong an oma ka soi chu in dan zong hi Mizoram le state te ya hianin minon man lui tir tim tum su UP man thei Mizoram man thei lo Maharashtra man thei ke ni ta na man thei lo one size fits all approach in kalpuya ke mani dan bo che si lawa min enge ni dan va bo che rup si lawa sap tong kan manga min fine tune dan ke mani mila min herrem tir dan hi min phal sak ro ka tia phal sak lowe pon ti lawa chuwang chuanin min phal sak ani hi tin e kan siam rem ve mai ni ke mani aziak ni si lo khan Mizoram mila kalpui zel to po kan tuma chung te chu pu deputy speaker kan han soi tela chung zong kan soi nuwa chuan e thanem ngai takin asoyaten min soi puya ordinance alo to te ni bok ne Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 e house te ka hian min pass pui turin karam dile